Pipila na lang kaadlaw mahuman na jud ang tuig. Kini siya tong daily vlog mahuman na pod. Kini siya pinakauna nga higayon no sa 26 ka adlaw. Matubang ko sa inyo ha kay human na ta sa tong gibuhat na mga paper rocks diri. Maabot jud ang higayon, mahotdan jud ta og i-content. Which is normal kay no as a content creator. Na jud mga panahon mahotdan jud ta. Karon sa pag-shoot ani nga video, dugay kita nagunahon na sa i-content pero wala jud tay mahuna-hunaan. Maunang for the first time sa atong daily vlog, kini ang pinakamubo siguro. Pero before ta mulakaw, ibilin gyapon akong pangutana sa inyo ha. Nasugdan na ba nimo imong giplanuhan katong niagi mga buwan, katong niagi mga tuig? Mahuman na lang ang tuig, asa nakataman. Ako hapit ako mahuman sa daily vlog ika-26 ng adlaw, hapit na jud mag 31 ug hapit na mag 2025. Ikaw, nagsugod na ba ka? Unta kini nga tuig ma-inspire ka no nga magpadayon pagyapon sa unahan kung sa imong gipangbuhat nga panahuman o kung sa imong mga plano nga pud nimo buhata. Buhatan na. Dili sayon, grabe ka challenging, pero one of the best experience kay mo na siyang mahuman pag-abot sa kinatumyan. May buntag man kaini siya no karon December 26, 2024 unta nindot imong adlaw karon, nindot imong pagmata o good luck sa imong mga trabahoon karon nga adlaw.